Ngithanda ukulibingelela lonke elingizwa ngalesi sikhathi lelingibonayo. Ngiletha indaba ezinhle ngesikhathi esingemnandi. Ngithanda ukukhuthaza sonke njengezimuli ubana ngezikhathi ezinjengalezi kasimdingeni uJehova, singekeli ukubana sikhuleke njengezimuli. Ngithanda futhi ukukhuthaza ukuthi ake sidinge ugwalo oluqhakathekileyo ezindlini zethu, iBhayibheli. Yilo ugwalo oluzasincedisa ukusinika ithemba lesibindi lokuthokoza ngesikhathi esinjengalesi. Namhlanje ngithanda ukubana sikhangele incwadi engiyithanda kakhulu eBhayibhelini. Ngithemba ukubana lawe uzayithanda le incwadi. Ngithanda ukuthi ngikukhuthaze ukuthi uyifunde ngekhaya ngesikhathi sakho. Mina ngizakuthinta okulutshwana kuyo, kodwa ifunde ngokugcwala kwayo incwadi eka-Esther. Iyo incwadi engithanda ukuthi siyikhangele, ugwalo luka-Esther, isahluko sika-4. Ngizabala indimana ka-9 ngize ngiye kuma kweka-17. Ithi iBhayibheli, uHathakhi wamtshela u-Esther lokho owakutshiwo nguModekhayi. Yena wasembuyisela kuModekhayi leli lizwi lokuthi zonke inceku zenkosi labantu bamazwe ayo bayazi ukuthi uba umuntu owesilisa loba owesifazana efika phakathi phambi kwenkosi egumeni elingaphakathi engabizwanga, umthetho munye kuphela wokuthi lowo muntu kabulawe, ngaphandle kokuba inkosi imelulele intonga yayo yegolide. Ngikhona ke ezakusila. Sekuzinsuku ezingama-30 ngingabizwanga ukuya enkosini. Lapho bamtshela uModekhayi okutshiwo ngu-Esther, uModekhayi wabatshela ukuba babuyele kuye bathi, ungacabangi ukuba wena wedwa phakathi kwabaJuda uzawuphepha ngoba usesigodlweni senkosi. Uba ungakhulumi ngalesi sikhathi esinje, ukusizwa lokukhululwa kwabaJuda kuzavela kwenye indawo. Kodwa wena lendlu kayihlo lizakubhubha. Ngubani kambe owaziyo ukuthi kawubanga khona embusweni ngenxa yalesi sikhathi esinje na? U-Esther wasebanika impendulo uba bayise kuModekhayi. Wathi, hamba uyebuthanisa bonke abaJuda abaseSusa. Lizile ukudla ngenxa yami, lingadli linganathi okwensuku ezintathu, ubusuku lemini. Lami lezincekukazi zami sizazila ukudla njengani. Ngemva kwalokho ngizakuya enkosini, loba lokhu kuphambene lomthetho. Uba ngibhubha ngizabe ngibhubhile. Njalo uModekhayi wasehamba-ke wenza njengokutshelwa kwakhe ngu-Esther. Inkosi kayibusise ukubala kwelizwi layo. Amen. Asithandazenini. Baba olungileyo, sithanda ukubonga ilizwi lakho eliphilayo leliphilisayo esilifundileyo namhlanje. Sicela ukuthi leli lizwi lidala umahluko ezimpilweni zethu, ngoba siyazi ukuthi ngalo wadala izinto ezibonwayo lezingabonwayo. Ngegama lakho siyakhuleka. Amen. Incwadi ka-Esther yincwadi emangalisayo. Kulabafundi beBhayibheli ababefisa ukuthi ngakayigoqelwanga ezincwadini eziseBhayibhelini ezingama-66, 66 incwadi zeBhayibheli. Batsho lokhu ngoba incwadi ka-Esther ngenye yezincwadi lapho uNkulunkulu angaqanjwa khona ngegama. Kakula ndawo encwadini ka-Esther lapho ofica ukuthi uNkulunkulu uqanjwa khona ngegama. Kodwa into ebasobala nxa ufunda incwadi ka-Esther ukuthi uNkulunkulu ukhona. Izenzakalo ezenzakala encwadini ka-Esther, izigigaba lezindaba ezitholakala kule incwadi ziyafakaza ukuthi sikhona isandla sikaThixo esingabonwayo. Ngithanda ukuthi ngithi kuwe lamhlanje ongizwa sihlobo sami esithandekayo, isandla sikaThixo sikhona lanxa singasiboni ngamehlo enyama. uNkulunkulu uphethe umhlaba ezandleni zakhe. Yilokhu okufakazwa incwadi ka-Esther. uNkulunkulu uphethe izinkanyezi ezandleni zakhe,
incwadi kaEsther iyavuma ukuthi kunjalo. Ngakho sifuna ukuthi ke sikhangele indaba ephambi kwethu ngaphansi kwesihloko esithi ngesikhathi esinje. Ngesikhathi esinje. Kule mfundiso ethi yona uNkulunkulu wadala umhlaba, wawuchiya, wasihambela, wawuyekela unjalo kungela muntu okhangeleyo. Ngenye indlela izinto ezenzakala emhlabeni ziyazenzakalela ngoba kakula muntu okhangeleyo. Mhlambe siyazibuza ukuthi lawona lo mkhuhlane iCovid-19 kungenzakala yini ukuthi uNkulunkulu uthini ngawo? Ake sikhangeleni incwadi kaEsther sizwe ukubana iBhayibheli lithini. iBhayibheli lisobala ukuthi uNkulunkulu wadala izulu lomhlaba, lokuthi uNkulunkulu nguye futhi olawula umhlaba. Umhlaba usezandleni zakhe, amatomu omhlaba aphethwe izandla zakhe. Kakulanto eyenzakalayo emjumayo, kakulanto esehlelayo angaziyo. uNkulunkulu wethu ubekhona izolo, ukhona lamhlanje lapho esikhona, ukhona kusasa esingakafiki khona. Engikutshoyo ukuthi iCovid-19 esikhuluma ngayo naleyo, uNkulunkulu kuye isemuva, usevela khona lapho thina sesikhona. Kakulanto uNkulunkulu angayaziyo. Incwadi kaEsther ke isivezela ukubana siphila ezikhathini ezinjengensuku zikaEsther, izikhathi ezobunzima, izikhathi ezokudangala, izikhathi eziletha inselela ezinkulu ebantwini. uEsther waphila ngesikhathi esinjalo. Vumani ngibuyele emva kancinyane ngichasise ukuthi lizakhumbula ukuthi amaJuda beseBhabhiloni, iqula lakuqala laphuma lahamba ngaphansi kwenkosi uCyrus. Iqula lesibili lahamba ngaphansi kwenkosi uDarius. Kwasala abanye oZerubhabheli labanye abanjalo babancenga ukuthi phumanini eBhabhiloni, libuyele eJerusalema, liye kwakha izindonga zomuzi waseJerusalema, liyevuselela amanxuwa emizi yenu elaliwatshile. Kodwa kunabantu abanengi abasala eBhabhiloni. Basala ngesikhathi sombuso wamaMadayi namaPharisi, ngokwazi kwethu imbali njobana kunjalo. uEsther ke laye wazifica esabantwini abanjalo abasala eBhabhiloni. Ngithanda ukuthi ngithi mina amathuba uThixo uyawanika abantu bakhe, njengalokhu wabanika baphuma ngesikhathi sikaCyrus, baphuma abaphumayo ngesikhathi sikaDarius, kodwa abanye basala. Ngifuna ukuthi ngibuze umbuzo ukuthi kungenzakala yini ukuthi akhona amathuba esiwayekeleyo edlula. uThixo wayekwazi okwakuzakwenzakala alibana babehlezi eBhabhiloni. uThixo akajunywa ngitshilo. Izinto ezenzakalayo kazimjumi uyazazi. Ngakho ke wayebabizile ekwazi. Kawakho yini amathuba asilahlekeleyo ngenxa yokuthi kasizange sithathe ithuba lokwenza akade kumele sikwenze ngesikhathi kumele sikwenze na? Incwadi kaEsther isivezela umumo onzima, umumo wesikhathi sobunzima mhlawumbe esinjengalesi sikhathi esikuso. Bathi bona abanye nxa bechasisa ngomumo onjalo, bathi bona umumo onzima uletha ingozi lamathuba ngesikhathi esifananayo. Kutsho lokho, kutsho ubana nxa silomumo onzima, khona lapho okulamathuba onjalo, kulapho kuhlangana khona ingozi lamathuba. Umbuzo ukuthi khona nxa kulomumo onjalo thina sibonani? Wena ubonani? Ubona ingozi kumbe ubona ithuba? Kuqakathekile ukuthi ume lapho ozabona khona ithuba. Lona leli thuba esilalo lithuba elihle njengezimuli, ubana ezindlini zethu, emakhaya ethu sibe nethuba lokufunda ilizwi likaNkulunkulu, lethuba lokufundisa abantwana bethu.
Isikhathi esinjengasonesi abadlali bemidlalo basibiza ubana isikhathi esiqhakathekileyo kuyabe kungumdlalo oyiwo oza kutsho ubana bayayithatha inkezo loba hatshi. Isikhathi esinjalo kwabebutho basibiza bathi bona yi-D-Day ngesilungu. Yisikhathi esitsho ukuthi bazanqoba kumbe bazanqotshwa. Isikhathi esinjalo labo abaphakathi kwezokuthenga lokuthengisa isikhathi esiqhakathekileyo kakhulu. Kwezinye izikhathi babiza bathi bona yi-Black Friday, lapho abakhangele khona ubana bayikhande imali bathengise izinto eziningi ngesikhathi esifananayo. Kwakunjalo ke ngesikhathi sika Esther. Simfumana uEsther elapha eseyindlovukazi. Uba indlovukazi ngezenzakalo esingazibala encwadini kaEsther isahluko sokuqala ezenzakala empilweni yakhe, ezivuma ukuthi azafike angene esigodlweni senkosi abe yindlovukazi. Khona lapho sibona isandla sikaThixo esithungamela impilo zabantu, nezimpilo zamazwe, nezimpilo zezimuli. Ngitshilo ubana uEsther wayezelwe waba yintandane ngenxa ubana wafelwa ngabazali bakhe. Wasesondliwa ke ngumza wakhe uMordekhai. uMordekhai wamkhulisa uEsther ngendlela enhle. Sifunda ubana waba ngumntwana oyelombeko, umntwana olalelayo. Igama lakhe elesiHebheru litsho isihlahla esiloqhatshi olumnandi. Igama leli esibalayo elithi Esther ligama aliphiwa phandle ngale elesiGriki elitsho inkanyezi. Kodwa sifunda ubana uEsther wayengumuntu omuhle ngaphakathi nangaphandle nxa sibona esimilweni sakhe. Uba indlovukazi yenkosi ephethe amazwe afika 127 provinces kusukela eIndia kusiya eEthiopia. uEsther ufika abe indlovukazi ngesikhathi esinzima, ngoba nxa ufunda iBhayibheli incwadi kaEsther isahluko sesithathu ikhuluma ngokwenyuswa loba ukuphakanyiswa kondoda okuthiwa nguHamani. uHamani nxa esephakanyisiwe esephiwe isikhundla esiphezulu, bathi bona abaziyo kufana lendwangu esidobhe impembe. Ikhalisa loba kungaphi. Kufana lendwangu edobhe ijekiseni ehlaba lamadwala, ngoba uHamani nxa esephakanyisiwe kuthiwa lesi sikhundla sasimenza akhukhumale. Wakhuluma ngaso kumkakhe, wakhuluma ngaso kubangani bakhe, wakhuluma ngaso esigabeni lapha ahamba khona. Wayekhuluma ngakho ubana uphakanyisiwe ulesikhundla esiphakemeyo. Kodwa into eyamenza wangathokozi yikubana kwakuloMordekhai esangweni lenkosi. uMordekhai esangweni lenkosi, phakathi kwabo bonke abantu ababemkhonza uHamani, ngoba uHamani wayefuna ukukhonzwa kulokuhlonitshwa. Abathungameli bayahlonitshwa kabakhonzwa, okhonzwayo nguNkulunkulu. Kodwa uHamani wafisa ukuthi wonke umuntu amkhonze, amkhothamele. Yilokhu uMordekhai akwalayo. uMordekhai wathi hatshi, ngiza kuhlonipha, kangikukukhonza, ngoba munye kuphela omele akhonze nguThixo owadala izulu lomhlaba. Ngenxa yalokhu ke kwenza ubana uHamani angachelesi, angathokozi kulesi sikhundla ayelaso ayesiphiwe. Wangathokozi kangaka waze wenza icebo lokubana abulale uMordekhai. Hatshi uMordekhai kuphela, kodwa lawo wonke amaJuda. Sifunda ukubana uHamani lo wayengumAgagi. Lizakhumbula ukubana
kuyini okwenzakalayo ngama-Amaleki. Ama-Amaleki yibo abahlasele u-Israyeli evela eGibhithe esiya eKhenani. Bahlasela ogogo labantwana. Ngakho uThixo wayethe enkosi wathi kuMose, bhala lesi senzo. Liyakhumbula uSawuli esiyahlasela. Kulapho ke uHamani ayezalwa khona. uHamani wayelenzondo, lentukuthelo, lolaka, lomona ngabantwana bakaNkulunkulu. Nxa ubala incwadi kaEsther, uHamani umele uSathane. uSathane nguye ozonda abantwana bakaNkulunkulu. Uthanda nisondele eduzane. uSathane uyalizonda ibandla likaThixo. Uthanda nisondele eduzane. Ngifuna ukuthi ngichasise ukuthi nxa uHamani ekhangele amaJuda, khumbula ukuthi amaJuda kasibo bantu makhaza, kasibo bantu nje, ngabantu abaphiwa umthetho kaThixo entabeni yaseSinayi. Ngabantu abaphiwa umthetho kaThixo, bayibona intaba yeSinayi ithunqa intuthu, bayibona intaba yeSinayi izamazama, bezwa ukukhala kwethilongo, baphiwa imithetho kaThixo engcwele elitshumi ebhalwe ngesandla sikaJehova. Ngakho amaJuda nxa babelapha kumaPersia kumaMedia lamaPersia, bamele kufundisa ngoNkulunkulu ophilayo. Ngakho uSathane wayekwazi ukuthi laba bantu bazafundisa ngoThixo ophilayo. Zonke izizwe lezizwana bala uNkulunkulu ababebakhonza. Sinye isizwe esasikhonza uThixo odale izulu lomhlaba. Ngakho kwenza ubana uHamani ezondela uMordekhai. Ngifuna ukuthi ngithi mina, hlobo zami ezithandekayo, uHamani uvele uyamzonda uMordekhai. uHamani uzonda uMordekhai ngoba iBhayibheli lithi kuSambulo uSathane wathukuthelela ibandla likaThixo, waya kuyakulwa nabensali nenzalo yabo. Hlobo zami ezithandekayo, uHamani wazonda uMordekhai, wazonda isizwe samaJuda, wafisa ukubana bachithwe, bachabalale, bangaphindi babe khona. Masinyane nje waya enkosini, kwalungiswa umthetho, kwalungiswa izincwadi, walungisa imali enengi ubana ayibeke ayilethe enkosini, ezakwenza ukubana nxa amaJuda ebulawa abhadale leyo mali. Kwaphuma amahatshi ngesiqubu esimangalisayo, agijima agcwala indawo yonke ukubana sekulelanga elimisiweyo ubana amaJuda wonke kumele abulawe. IBhayibheli lami lelakho lithi lona encwadini kaEsther, lapho lo umlayo owafika khona, amaJuda embatha izigqoko zokulila, agqoka izembatho zokukhala. Hlobo ezithandekayo, babekwazi ukuthi umyalo lo utshona. Abantwana uHamani wayethe kababulawe, omama labobaba wayethe kababulawe. Ngakho nxa umlayo lo ufika, bambatha izigqoko zokulila, bakhala enkosini. Yilesi sikhathi ke lapho uMordekhai agqoka khona amasaka, waya esangweni lenkosi, wayegqoke izigqoko zokukhala, izigqoko zokulila, emi esangweni lenkosi ekhala. Ngiyazibuza ukuthi wena ugqoke izigqoko ezinjani? Khumbula ukuthi uJoel uthini? uJoel uthi ngezikhathi ezinzima abantu kabagqoke izigqoko zokulila, hatshi ezangaphandle. Uthi yena lingadabuli izembatho, dabulani izinhliziyo zenu. Angikwazi ukuthi kambe wena ugqoke izigqoko ezinjani. Kodwa ke okusobala yikubana intukuthelo kaHamani ngamaJuda, umthetho usuphumile. Inkosi yayisidindile lezincwadi, inkosi yafaka indandatho yayo. AmaJuda alila, hlobo ezithandekayo, bagqoka izembatho zokulila.
esigodlweni phakathi ngale uEsther wezwa ubana uMordekhai ugqoke amasaka into eyangisayo. Wamangala uthi kanti ungenwe yini, kwenze njani, uthumela ilizwi lokubuza ukuthi kuhamba njani. Uyatshelwa ubana yilokho okwenzakalayo. Yilesi sikhathi ke lapho uMordekhai ethumela ilizwi kuEsther ukubana Esther, izinto kazisamanga kahle, izinto kazisahlala ngendaweni yazo, izinto seziguqukile. Hlobo zami ezithandekayo, nxa kusiza isikhathi sohlupho, izinto kazisali endaweni yazo, izinto ziyaguquka, izinto kazisali endaweni yazo. Uyatshelwa uEsther ubana izinto kazisamanga kahle. Nanxa uphakathi kwesigodlo yazi ubana izinto kazisamanga kahle. uEsther uyababisela umbiko ukuthi hayi, mina ngiyakwazi phela ukuthi umuntu kahambi enkosini engabizwanga. Sokulenyanga lami ngingabizwanga enkosini. uMordekhai kulapho akhuluma khona leli lizwi hlobo ezithandekayo. Lapha athi ungathembi ukuthi wena uphakathi kwesigodlo. Nxa ungenzanga lutho ngalesi sikhathi, uNkulunkulu uzabasiza abantu bakhe hlobo ezithandekayo. Lanxa wena ungasoze wenze lutho, uNkulunkulu uzabasiza abantu bakhe. uNkulunkulu uzangenela enze ulutho ngabantu bakhe. Uyamtshela ukubana kumele wenze ulutho. Nxa ungasukumanga ngalesi sikhathi esinje, uThixo uzaletha usizo kwenye indawo. Hlobo zami ezithandekayo, ngithanda ukubana lizwisise ukubana uNkulunkulu ngitshilo ukuthi umhlaba ungowakhe lokugcwala kwawo. Abantu bakaThixo nxa bekhala uyabezwa, nxa bephakathi kohlupho uyabezwa, kodwa kudinga wena, kudinga mina uThixo lapha kubeke khona ukhangelele ukuthi wenze ulutho. Liyabona isizukulwane ngasinye ngasinye silendima yaso. Isizukulwane ngasinye ngasinye silenhlupho zaso. Isizukulwane ngasinye ngasinye silentshukuntshu yaso. Isikhathi esikiso isikhathi sokubana isizukulwane sami lesakho sime endaweni yethu. uMordekhai uthi kuEsther sokuyisikhathi sokuthi ume endaweni yakho. Yebo kambe ubucatshile esigodlweni, yebo kambe into bezihamba kahle, kodwa khathesi sokuyisikhathi sokuthi mana endaweni yakho Esther. uEsther uthi yena uyakwazi Mordekhai ukubana kakuvunyelwa ukuthi umuntu angene esigodlweni engabizwanga. Oya esigodlweni engabizwanga uyabulawa. Umthetho munye wamaMadayi lamaPharisi, njalo lowo mthetho kawuguquki. Ubana oya esigodlweni engabizwanga akumelelwe ukufa. Amabutho enkosi kawabuzi umbuzo, abakwaziyo ukuthi oyenze njalo kumele abulawe. Kodwa uMordekhai uthi hayi, asosikhathi sokwenza izinto zansuku zonke. Hlobo zami ethandekayo, isikhathi sokwenza izinto njengansuku zonke sesiphelile. Izinto sezimi kabi, into kazisamanga kahle. Sokudingakala ukubana senze izinto ngendlela eyahlukileyo. Nxa esezwile uEsther lamazwi, ngithanda inkulumo yakhe. Uthi yena ngicela ukubana liyezila ukudla. Ngicela ukubana liyezila ukudla. Lami ngizazila ukudla. Hlobo ezithandekayo, ngithanda ukubana ngithi kithi isikhathi esikiso ngicela liyezila ukudla. Isikhathi kasimanga kahle, izinto kazimanga kahle. Yebo indlu yomthandazo ivaliwe, kodwa wena kawuvalwanga. Yebo kambe kungenzakala ubana inetwork zomhlaba zivaliwe, kodwa kulocingo olungamiyo olukhala njalo, ucingo lomthandazo. Uthi ngicela ubana liyezila ukudla. Ugcwalisa ilizwi uThixo alikhuluma kuSolomoni. Nxa uSolomoni enikela itabernacle,
uthi uJehova nxa abantu bami ababizwa ngegama lami bevuma izono, nxa bezehlisa, ngizakuzwa ngisezulwini. Nxa ngisizwa ngisezulwini, ngizakuzwa ngelaphe ilizwe labo. Ngicela ukubana ngunxuse hlobo esithandekayo ukubana woba ingxenye yalabo abazaguqa badale umahluko nxa siguqile sibade sedlula bemiyo. Ngicela ukubana ngunxuse ukubana ngena emthandazweni. U-Esther wabiza abantu bana kabangene emthandazweni. Uthi kuModekhayi kasingeneni emthandazweni hlobo ethandekayo. Uthi omunye obhalayo impi zikaJehova ziliwa emadolweni. Uthi omunye obhalayo umuthi wamadolo axegayo. Amadolo ethu ayaxega ngenxa yolumkhuhlane. Umuthi wamadolo axegayo yikuguqa phezu kwawo. Yiwumuthi wamadolo axegayo. Kasingene emthandazweni. Impi kasiyo yethu, impi ngekaJehova. Umhlaba lokugcwala kwawo ngikaJehova nguye uphethe ezandleni. Ngikhumbula uMosi nxa sebebhekane lolwandle olubomvu. Abantwana bakwa-Israyeli sokumele bachaphe baye ngaphetsheya. uMosi uyabatshela ukubana thulani, manini isibindi, linganyakazi. Linganyakazi, lingethuki. Khumbula lamazwi kaMahubo 46 ivesi 10. La utsho njalo. Uthi thulani linganyakazi. Hlobo ethandekayo, wena lami kasibeke amaphapho phansi. Kasibeke amaphapho phansi. Singanyakazi. Sazi ukuthi uNkulunkulu uphethe izintambo ezandleni zakhe. Silezinto ezisiqinisayo. Ilizwi likaJehova likhulumile. Ilizwi likaJehova yilo elisinika isibindi, lelisiqondisayo. uThixo kakulanto emjumileyo. Labo bethu asebebanjwe umkhuhlane, thembelani kuJehova. Asebethiwe izihlobo, uJehova kabe lithemba lenu, kabe isibindi senu. Abalovalo, abaqhuqhayo, uJehova uthi singesabi. Kodwa singanqoba kuphela hlobo ezithandekayo ngomthandazo. Umkhuleko unamandla nxa sikhuleka ngokukholwa. uJehova uyalalela, aphendule umkhuleko. Letha konke kuJehova ngomthandazo. Liyazi ngithanda indlela nxa sebethandazile uEsther sezimisele ubana ayekuma emdangeni abhekane lobuso benkosi. Uthi yena nxa ngibhubha ngiyabhubha, nxa ngisifa ngiyafa. Sengisephula umlayo wenkosi, kodwa nxa ngisifa ngiyafa. Ngoba sebekhulekile abantwana bakaJehova, sebekhulekile. uEsther waya ubana ayekuma egcekeni. Waya ubana ayekuma egcekeni. Namhlanje uThixo udinga oEsther abazasukuma bame bathandaze, babambane lezulu, babambane namandla ezulu. Udinga oJakobe ababindana lezulu. Wathi kangisoze nguyekele ungangibusisanga. Ngihlobo sami esithandekayo, ngifisa ukuthi le inkambo ikuchiye ungekho duzane le coronavirus, kodwa useduzane lo Jesu. Ngifisa ubona linkambo iyenza ukholo lwakho luphakame okwedlula izolo. Indlela omazi ngayo uJehova inguquke. Uthi yena uEsther, nxa ngibhubha ngiyabhubha hlobo ezithandekayo. Ungabala incwadi ekaLuka ngu-21 verse 25 lo 26 khona phana. Ubala uLuka 21 lo Matthew 24 lo Marko 13 bakhuluma ngezenzakalo lezibonakaliso zokuza kukaJesu kwesibili. Kodwa into engifuna ukuthi linanzelele kuLuka laphana u21 25 lo 26 ukuthi uthi yena usizi luza kwehlela izizwe. Izizwe zomhlaba zizaxakeka.
Izizwe zomhlaba zizaphela amandla ngokwesaba. Izizwe zomhlaba zizadideka ngezenzakalo ezehlela umhlaba. Kodwa mani sibinde ngikukhuthaze, ngikukhumbuze ubana uJehova akabachiyi abantu bakhe, akawozeli, akalahli. Khumbula ukuthi uIsrayeli esuka eGibhithe esiya eKhenani, iBhayibheli lithi lona uJesu wabathungamela. Emini wayeyinsika yeyezi, ebusuku eyinsika yomlilo, ukuze bahambe emini lebusuku. Ngifuna ubana ngilikhumbuze hlobo ezithandekayo ubana uNkulunkulu ibandla lakhe kasoze alichiye, kazange alichiye, kasoze asichiye. Ibandla likaThixo lidlule phakathi kwezikhathi ezinzima, izikhathi zempi. Abanye bayakwazi amachechi emakhaya avalwa, kodwa uJehova waligcina ibandla lakhe. Ngiyathandaza ukubana nawe uJehova akwenzela umusa, akugcine phakathi kwebandla lakhe ngezikhathi ezinjengazona lezi. Uthi yena othinta ibandla lakhe uthinta inhlamvu yelihlo lakhe. Ngithanda ukuthi ngithinte amazwi asencwadini yemibhalo ngu-31 ivesi ngu-49. Bale ngekhaya. Umbhalo ngu-31 vesi ngu-49. Ngemva kwempi sebelwile. Impi abantwana bakwa-Israyeli. Amabutho ayabala ukubana ngobani abaseleyo. Bathi nxa sebebalile bathi bona akula muntu osileleyo, bonke abantu bakhona. Zwanini hlobo zami, ngifuna ukuthi ngibuze, silamaviki phosamabili sisezindlini sikhonzele ezindlini. Kulokhu khona yini ekukholweni? Siza kuswela yini nxa sesibala? Asikwazi phela ukuthi kuzahamba kanje kuze kufike ngaphi. Kungaba zinyanga ezintathu, kungaba ngezimbili, kasikwazi. Kodwa sikhulela ukuthi uJehova kuqume kube kufitshane, kodwa kasikwazi. Kodwa umbuzo engilawo ukuthi nxa sekubalwa abathembekileyo, nxa sekubalwa abazasala bebambelele, uzabalwa yini? Lapha bathi kuMose, sesibalile ngemva kwempi, sesibalile ngemva kobunzima, sibonile ubana kakho ongekho. Kungumthandazo wami ukuthi ungaswelakali. Kutholobayo nxa sikhangela izolo, kasilazi sizathu sokwesaba ikusasa. Nxa sikhangela indlela uJehova athungamele ngayo ibandla lakhe kusukela kuzizukulwane ezedlulileyo, kasilaso isizathu sokwesaba ikusasa. Kasilaso sihlobo ezithandekayo isizathu sokwesaba ikusasa. Uthi nxa sinanzelela indlela uJehova athungamele ngayo, kasilasizathu sokwesaba ngaphandle sikhohlwe indlela asithungamele ngayo izolo. uNkulunkulu lomusa kasiphathise ukubana wena lami sibe ngoEsther balamhlanje, abazabambelela bakhuleke kuJehova. Ukunqoba kwebandla likaThixo kasikuthandabuzi, kuqinisekile. Uthi ibandla likaThixo lizangena emzini ngamasango, kasikuthandabuzi, kuqinisekile. Ngoba umtshayeli walesi sikepe umtshayeli okwaziyo ukuthi siya ngaphi. Wena lami kudinga ukuthi sibambelele esandleni sakhe. Uthi yena uLuka, nxa libona lezi zinto phakamisana amakhanda enu, libheke phezulu, ngoba usinisolo lunisondele. Ngiyakunxusa ukuthi lapho khona phakamisa ikhanda lakho phezulu. Ungakhangeli ucine ku-COVID-19. Ungabona ukhangela uphela ku-COVID-19, awukaphakamisa ikhanda lakho. Phakamisa ikhanda lakho ukhangele ngale kwe-COVID-19. Kumbe kule COVID-20 ezayo lama ngikwazi, kumbe kule 21 angikwazi. Kodwa ngithi mina phakamisa ikhanda lakho elokukholwa. Uye endaweni engcwele lapho kulo Yesu khona.
osimeleyo. Khumbula ukuthi uEsther kwenokwenzakalayo kuthiwa esethandazile sebekhulekile, wathi sengene emdangeni inkosi yelula intonga, haleluya, yamqhubela uEsther, intonga egolide. Intonga le egolide yayintonga yomusa. Nxa sikhulekile, nxa sikhuleka, uJehova uza kwelula intonga yomusa ngenxa kaJesu. Ngithi mina phakamisa ikhanda lakho phezulu, kulapho okulosindiso lwakho khona, endaweni engcwele lapho uJesu asincengela khona, asimele khona. Unamandla ubana asilwele izimpi zethu. Umthandazo wami ukuthi wothi Nkosi, lami ngifuna ukuba khona kulelo nani nxa bengena abangcwele emzini ngamasango. Okuza kwenza ube khona sihlobo sami ukuthi nxa sekubalwa abantu ngemva kwalimpi, ngemva kwalolu hlupho esilalo, lawe beyingxenye labo abazabalwa, kuthiwe nawe uchaphile, kuthiwe ngobani abedlula amagagasi phetsheya kwamangcwaba, lawe ngomunye walabo abanjalo. Wami umthandazo ukuthi Nkosi, ngifuna ukuthi ngibe khona nxa bengena emzini abangcwele ngamasango. Akube umthandazo wakho ngegama leNkosi. Amen.